dumela mogaetso dikgang ke tsa Setswana e tla re diale. Ngwana wa dingwaga di ka nna 4 o bolailwe ka go thuntsiwa kwa motseng wa Chris Hani kwa Hammanskraal. Go ya ka dipego o bakeng menyoko o ne a tshameka fa pele ga keiti ya mosadi mongwe yo leina la gagwe le sobegweng, mme mosadi yo ke moagisane wa ba lelapa la menyoko. Tiragalo eno e ne ya katisa maAforika Borwa thata. Gore wena taba e etsaetse Mabane kgotsa ke semaka ke bona ka re ba bantši a bile ba itse le gore ba itlhalose bjang, so wena o utlwile bjang? Nna le nna ka mokgwa ke utlwileng a ke nne mo gae ke nna ko bo papa ngwanaka, so le nna ke tlhaile ke šiana ke utlwa ba mpotsa gore o bakeng ka mokgwa ngwana tlileng ka teng a re o bakeng ba mo thunsitse ka cricket. So he ke fihla mo gae ke fihlile ke kry-a le gore o bakeng ba re ba ko Themba Clinic, and then ke ile ko Themba Clinic. He ke fihla ke kerile mama le ngwana ko hansala morao, ke fihla barao ebile ho padile ka o bakeng. So ka mokgwa o padileng ka teng e re utlwisitse bohloko thata, mo loreng a re bereke a re na selo na re sa expecta gore ntho e so e ka iragala lo bakeng mo di society ne shire mo tsentse, so a re na selo. I wish hore le ba ba ka khonang ho thusa bano re thusa re filesetse moya wa o bakeng ka khotso ya utlwala. And a butse gore ba mo thuntshitse ha kae? No, a ke itse. Okay, no, ra leboga Osaka and re re go motsehang ra leboga. Ba mmile mo ba mmile mo oh yeah, after ba fetso mo tsuntsha then ba mo tseya ba le gore then mo le rona mo teng re go magile madi ne. Okay mo Yeah, ona mo teng ke then yela wa mo tsuntsitseng shikhe ka vene then aba dropa go gate ya clinic a tsama she didn't even ask a dila zanga tsena go clinic then a tsama a re na le Nthabiseng o ka re ke ena boneng gore o etsahetse Mabane o ka ngwana kwa ete Nthabiseng khopolo re tlhalosetse rona Mabane o boneng Mabane nna na re ntse go khoneng kwa ko mo metareng na ntse ke na le bakeng a ke tso go tlhotlile sa nna ke ithaka re ke cricket ka makala ngwana wela mofatse ambita ka le pitsa re Nthabi ebe ala 2 minutes mo ka emel ka ya mo yena ha ke fitla mo yena a tswala matla ka kere ka mkuka ke bisa hae bare ke mme mo fatshe ke na kona ke mme ya ba molokela ka mokoloi ke bone mo fela ya na ile nako ma ka bona nako ara na ile late nyana na ile montsha le bishiwo. Okay o ba re ka bo ma 8 ba re na ile ka bo ma 8 Mabane e utlwisa botlhoko a ke tsile gore ke reng le nna ke palla le go tswela pele because of ngwana ko monyane 4 years, so a re itse pila gore o etsahetse mara ba re ngwana o thuntshitswe and then motho a mo thuntshitseng a mo tseya a misa ko clinicing ke mo le gore ba re o lositse bophelo ba go teng cause ba re ngwana o lositse madi a mantši, so re ba tlo utlwa mo family-ing gore cause na re busa koko le ena o tlhakatlhakano palla ko bolela, so re ba tla ka re tlhalosetsang gore pila di step tsa after incident ya Mabane o etsahetseng. Mabane ke itse ke bua ko Themba Clinic ex no kra le gore ngwana o tlhokofetse he ke fitla ha ka kra le gore hona le maphodisa benetse pedi di eme mo di ba fitlile ba ema mo gate mo le gore ngwana o tlhokofaletse go teng, then ba boela banamela dikole hape ba boela morago ke ba ke tsamaya le bone ke ba sala morago he re fitla ko Themba
ba ke ba le busy ba botsisa gore o irahetseng, but a ke bone a zanka bile ba re fa le case number a ba re tlhalosetsa sepe se na ba botsa bo sister gore ngwana o thuntshitswe bjang rona ba family a zanka ba bolela rena sepe mara ba botsisana ba tsa statement ya ba kera nna ba kwala ho na le monna ba ngwala mo teng so mara ba le fa case number a zanka ba re fa case number so hora re o batlega gore kaosane le tsoheng le eng ko police station and then le ba tlhalosetseng and then if ba le fa case number le thomo le khono bula case hape and so hora re for now ho na di arrest like hora rona di arrest court o etsahalang arrest e teng ho ba mabane ba mputsa gore ba mo tshwere o teng ko police station ya Mothemba so tsa di court re irahalang a ba re botse sepe se re sitseng gore ba re ba mo tshwere ha ra zankara mmona rona is family gore o tshwere ka nnete na ene ba re court a singi ba le botsisi lo ka di a ba re botsa sepe a re itse gore o ya neng court motho okay no ke a leboga ke yona taba tse di tsahetseng mo Khrizani our viewers mo le re ndutlisa botlhoko ngwana o bolailwe family e tlhakatlhakane so I think gore justice must be served if motho o etsa ntsholo reng a ya tshwanela especially polao so it means gore justice santse e be teng family ka mo hae le bona ba khono bona gore o etsahalang unlike gore ho nonna fela ene ha o itsewe ko pele le ko morao so re tla nna ntse re utlwa ka mo hae ba re update and re khopela gore ha o iwa khoto di organization tsa Mohammadskrala cause ka bona mo Khrizani ke site ya Bothemba di organization tse di tlang ko di plekeng tse di mo coffee le Khrizani di claim di go supporta family cause mo nakong e leng so family in need support cause le bona a ba itse gore ba itse eng ntse etsahalang e etsahetseng kona ba e bonang a ba itse gore ba o etsahaleng so ra leboga my sister any boetse le reng last week o bolela nna ke batla fela gore molao o tswele pele go sa re batla justice ya ngwana rona ke ngwana motho ke ngwana okay ra leboga saka ya ebile